Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit SDRF bat ki pulit NDRF ringkat ke Kenhun ke belatip kum ke Club West Giant Hills District Adventure Sports and Mountaineering Club habo ke jilam usamla Sambor Surong founder jong ke club kila sangi ishwa shipor banwat ya ke kurim uraja ke sunam ha arliang riat marjan bat ke wei saudong namar ke jingbom lap DNA bat kin tengpat banwat sah ki wede ki jaka ki pulit ringkat bat ke club na West Giant Hills kila sedang banno sha arliang riat kejaka balap ya kemet yap uraja na du kapor chipush teng minstem bar du kapor shibeje ar permanent la kiyo biang shajrong ban sangi ishwa kejinglet wat habayo banekran bar usamla Sambor Surong ule thu bakilalet banwat biang shagijaka bamarjan kejaka balap ya uraja banlap saya ketika kurim hendrai hadu shiteng sngi kimsham la UEAA ula ongru bakam shamdan AA kejingsma namar la dadon kejingsma kila bandon jingtip ule thuru bakila hiar biang ya keju gelinti ringkat bat kipulet SDRF bat kipulet NDRF kila rung shakijaka krem banwat ya ketika kurim uraja bat wat hadu bun kenta hendrai klem UEAA wala kata usamla Sambor Surong ulaong baginya trei bormet ban penyo saya ke kurim uraja namar ke jela jungi kala syak keno bakade jaka bajur ki jingsniu kumtang intrish tomlang bat kipulet ban lap dien saya ke kurim kenang bakajela jungi kenum syak keno sniu hak bahadu menta kim TBA lagade ke jingja ke ja kumno lagade ke jing syak penyap niki yap hiru shu ule thu bakane karyat bagino syapo kadon hadu kumba arspa meter AA ke jingjrong jongane karyat banwat ya ke kurim uraja kibulet kila sangi eno ban peteng ke jingwat ya ke kurim uraja ke sonam ha arliang rian bat menta kila sedang pat banwat sah giwe ki jaka aduh kat nu meter ni kat nu sepak meter pelaya ni Karuan uang ni Pak. sudah ka bang Amar ko ngimnya aja ni ya betul kayu. kan nu biji bintang hiau Posting. ke iga di siam ki kini Biasanya kita kamten kelu ya guys. Dari badan kelu ngilak sengut hu tang naka jingsma ro. Teman tadi baka porsit kum ni ke jingsma ni badan support ngim dia sengutan. Ke jingsma ke kit dot sajo. Tinggal ya dot gitu ki spot ki bagi ki ngiher menin. Ngilak kio biang ya nanti no kan porsit posting buat ke tim NDRF SDRF pakai jingrap dan ini police department. Ini ada langkung ni isi kenal. Bila ya bon ki jaka ki don ki balong kum ki kenja krem dong yang alai. Ya pacha tu ya don kum no kono by chance yo. Ki beri pila man tap apa ki kan nu kenta pi dan support Adu si posting ti dang tan si phang hi lang ki strong. La ya bon kenta he. sementara nang ni berarti si ai punya Nang ni ka syong ha ka jing penya jong police officer Super executive kat siya baki deploy ya ka team NDRF bat ini. Ini kumbangi la pangbangi niya tray format bangin penyo bangin kwa bahkan ja buron ke state makaladon ke jingkan tho agi wigi news ki bangi ba ke state ko jungi bon sini ki syak penyam di hado mentangi dong imla bangin batai kaja ayu ke de balek menu imla bantip kita tamu beri manajong ke baka investigation kadangnya ingin show up kita ke postmortem report ko hilang kata hi kermen ba ya ka bangiwat ikan ke kentheru yo kajin punya jong ble yo ka saput sunu yo kadang misal ba ble hi un ri on down kere kai kermen ya ka bahai ladang ilek mentaro so bangine kom ke tim da bo ya lati ya kajin duai ba panihar sepo kemde basuk ka umro mi haban ya ra pa ni ai ngoro ya ki PSP di Sarkamsit pala penbiang ni cakasa kabam nurni luan dekaman semua bah kemangila iu ni perlu hi galet kawan de niok ka cakasa ko ko samthai takadau ka penong biang ini kumba phone biang ini mena yang ba dari wat bah ba hadu bukan ya sem kemudian bukan kan randin menuan ya ka cintu banwan iki bro kata hi kidan kan ngut barapi menta ring wot ke gue ba don kita ba melawan kir ni sasan wot kemudian du pas sedang kan jingwat kedawan ni sedang wan menin te kalau ke ba ke port bangiwan himangi pakai jingirap jong dia drone kidon ki proof badon ke met support yang hidup mars wan kem chong thai ila le ya set up bagi support
Yo mengiliwat sa siti kalian kumu ke dalam kegentai support kalau ada enam tu misalnya sebadangan dan body itu ini saya mengharap lagi SDRF bang continue to make syndrome Empat pi ka jing jeliu kan ya kan serai. ini kajing jeliu yang kene kumbaki ong kiti kadai kuba aspa mita marnga ngahian kawai ka lain haban change girok license ba sausin kalau kuba aspa mita di nomor bangi dan shortage of equipment tinggi haban dan kam ba kawai do ka safety ka jongi syo dan kam Sinjar em ba pinno ek negeriat. Bando ek ni geret ka sen jinjar margidon kini ki mau ki balus kini ka kendo ka jam kar barang her kadang hap mau telong so ay ngob ni don digi helmet ka situation ka ba man ni her ko umrum don ni hap so di ko ko umga gajaw na ki mau data ka bor jong boleh hi bangin na kiyo yang nang tinapo ni kiyo yang kumpa sa spa bitar ka jingarap ni giro ni sule lagi suma belum apa jingjar ke nomor bang kuwe ki tim kila ya nanti ni habat kiyo yang nang ni nomor bang ya urup support bayo ni so to kaja ka bang her ni sulong suspect kan dia kumno ya lap ya kamet tingila ya tray borba hi om tang tim ka jongi SDRF NDRF bagi police department Tung ka jumpa jong pi yang dam ni lap saya. Kum kajing pet tu ngah hak ni keju kajaka kan dan hi di bakadan telong gelas untuk tang kajing smart mamantang ni sepul porah keju kajaka kasu bukai kapor kena request city officer bangin lek no sepi kajaka kan bagi penyak bahe girungi haban ya trace tom nomor ki Iha ba minta kini ka jaka midan sa. OM dan kesain baga so mending ro kalong kami kam jinjari ni sebagai bon bisa nyung jadi Tung tapi sangat nak liwan asywe. ini lewat masuk ya